Majo, oprostite, vi ste Maja, zar ne? Da, ja sam. Vi ste bili neki dan kod nas na treningu i osigurali ste Ivana od sportskih nezgoda. Tako je. Ja sam Igor, Bori, drago mi je. Drago mi je. Recite mi, jel imate osiguranje za kućne ljubimce? Poput njega, naravno. Kako se zove? Max. Bog Max. Važno je da ima najmanje 6 mjeseci, najviše 10 godina i da je zdrav. Taj. Osiguranje vam pokriva bolesti i nesretan slučaj. A ako želite, možemo dodatno ugovoriti i posebno osiguranje za odlazak na izložbe i troškove liječenja. To meni treba. Nazovite me u ponedjeljak u ured pa ću vam objasniti sve detalje. Puno hvala. Nema na čemu. Bog Max! Dobit ćeš policu.